Moram priznat, ne sjećam se kada sam se osjećala tako umorno kao ovih dana. Radila sam u proteklih 10 dana 3 projekta, međutim objektivno nisu to bili neki teški projekti, ali toliko su me izmoždili, toliko su me satrali, kako se to lijepo kaže, da uopće ne mogu doći k sebi. O čemu se radi? Radi se o produkciji. Ako se predprodukcija ne pripremi kako spada, poslije se možeš ubiti, ne možeš nikad više to nadoknaditi. Pa ću u današnjem vlogu govoriti upravo o tome kako je loša predprodukcija satrala svu moju energiju. Hvala na gledanju ovog vloga. Dakle, subota navečer dolazi poruka, Vita, možeš li u nedjelju ujutro doći na sastanak? Mogu, eto me. Dakle, treba organizirati Cross Cultural Communication Workshop za studente prve godine ICT škole. Dakle, nije tvoja kultura, nego su drugačiji studenti. Nema problema. Ja kažem, idealno je 20 do 25 studenata. Trebaš li još nešto? Ne trebam, rekvizita, novci, ništa. Vidimo se, super. Dolazim ja na radionicu. Umjesto 25 polaznika, eto ih 108. Što sam mogla napraviti? Uložiti energije koliko je bilo, da održim, da preživim 90 minuta, da glas izdrži i da cijeli koncept koji sam pripremila prilagodim za 108. Da kako, preživjela sam, ali oporavak je trajao puna 2 dana gdje sam stvarno diši Vita, diši. I nakon 2 dana što se oporavljam od ovog projekta, stiže oko 6 navečer poruka, Vita, u 9 ujutro počinje proba, u 8 te čeka šofer da te vodi na probu. Ja napišem, kakva proba, kakav projekt, o čemu vi pričate. I onda se ja sjetim da me prije jedno mjesec i pol dana pitala jedna producentica jesam li zainteresirana da radim neki mali interkulturni projekt sa 5-6 zemalja koji bi trajao 6 dana. Pa rekao, dobro, ne može se ništa pošteno napraviti za tako kratko vrijeme, ali može 5-6 dana, ok. I nikad se više nisu javili. I dakle stiže poruka da ujutro u 8 me čeka šofer. Ja velim, kakva predstava, kakva poruka, nemam pojma. Ne, samo ti dođi, sve ćemo riješiti. Ja pitam kad je premijera, preksutra. Kak preksutra, mislim. Samo ti dođi, nema problema. Uglavnom, sjedam ujutro u auto, dolazim na probu. Na koncu je zaista bio pravi kaos. Evo, ja sam napravila nešto, nisam se osramotila, ali sam došla doma sada stvarno očajna. Predprodukcija, nikakva produkcija ne može biti dobra. Čak sam dobila neko priznanje i mogu reći uspješno je završila. Nije uspješno završila i ne može nikada uspješno završiti nešto što je fokusirano isključivo i samo na rezultat. A bome moram priznati što sam starija, proces mi je sve važniji, rezultat mi je manje važan. A mislim, važan mi je rezultat. I ne moram govoriti, nije prošao 1 dan kad je došla poruka, Vita, hitno je, da, u zadnji čas, ali trebala bi napraviti radionicu o kreativnoj inteligenciji. I dobro, sad već sam malo bez daha. Koliko je polaznika? 20 polaznika, u redu. Pripremim sve za 20 polaznika. Kreativna inteligencija je moja draga tema, volim ja to raditi. I sve ja pripremim, igre, sve. Dođem na radionicu, 8 polaznika, umjesto 20. Ja pripremim igre za 20, 2 seta po 10, svašta nešto. I naravno, saterem se opet da izimproviziram nešto što se moglo predvidjeti. Možda može pomoći malo teorije. Svaki projekt mora imati inicijalnu fazu, onda kad neko ima ideju da se nešto napravi, zatim onda kreće predprodukcija, odnosno priprema, ko što kada radi i naravno za koliko novaca, gdje i u kojem razdoblju. I onda ide produkcija tek kad se završi predprodukcija koju mora pratiti istodobno kontrola koja je, kao što ste već primijetili, u svim mojim projektima zakazala, a na kraju imamo verifikaciju, imamo
imamo postprodukciju, evaluaciju i tako dalje. Ovo je, recimo da je ovaj vlog neka vrsta evaluacije. Kad već kontrole nije bilo i predprodukcije, bila je samo kaotična produkcija i bila je inicijalna faza ideja. Ljudi, ne može tako, jednostavno ne može. Ukratko, 3 primjera u kojima je predprodukcija potpuno zakazala, jer nikom nije bila bitna, svima je bitno samo daj to napravi, daj da imamo da smo to napravili. Ali ljudi moji, meni to više jednostavno nije bitno. Evo sad šetam po svom kompaudu, dišem zrak i evo samo hoću reći hvala što ste gledali ovaj vlog. Nemojte raditi projekte ako niste napravili pripremnu fazu kako treba. Lajkajte, dijelite, a možete i komentirati, pretplatite se na moj vlog. Vidimo se ponovno sljedeći put, nadam se, koji će imati bolju predprodukciju, a onda produkciju. Sukladno tome i rezultat. Bye.